Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nelson, asino ti itugot mo a partner mo into no get together party tayo? Masapol pa'y ayaday ta. Siyempre mo ta. Alangan nga awan kadwam. Awan mati girlfriend ko. Sino ngay nga rod? Ay, uray siya nga rod. Mabalin na tamat siguro nga oray awan partner. Basta umatindar. Kasla kamot kaasi ngamin no kasjay. Amin ka di ka tada partner da? Ay, dahi tatijak mo. Amang ano at damot lang dagiti daddo mga awan partner da. Saan laing adata? Excited ka din iti party tayo? Saan? Apay ngay. Awan mo't ngamin partner ko. Kunak man no kunam nga da boyfriend mon. Awan pay. Imbag nga kanyak tada maitugot ko a partner ko. Nagliga ti awan boyfriend na. Katagbiro ka nga minin Anya nga dar aramidan dagiti bager kan kargador tayo. Pagananok mat ngay dagita. Nagaalas damat amin? Ha? Sobra ka mat. Saan ka di ano sales lady kat bagay na ti bager wano kargador? Ay saan? Nagkunamot kan ka? Nakas na. Di mo kaya ti kargador. Excuse me, jak kayat. Anya nga ro ti kayat mo? Tay professional. Agla ko kakit din tani. Oh, adan ti umay a customer. Tilay magbagam. Ne, Nelson, maturog kan. Kat saan ka pa'y anangan? Nabanugak nanang. Maawatan ka anak ko, tanadagsan ti trabahom kas kargador. Wen na rod. Apay, saan kayon sa amatin nga kuy-kuyo kini Juvie? Saan pa'y lang ita nanang? Taapay, nag-break kayon? Saan mait? Apay ngay nga raw. Ada nga min saritaan mi. Anya ti saritaan niyo. Ninanang nga talaga. Masapol pa'y laka ding amon nyo. Ay naanak ko, mas daawak lang amin. Ada nagtungtungan mi kini Jovi. Nga ilimod mi pa'y lang ti relasyon mi. Anya? Ket iresrespetok day ta a desisyon na. Gaputa ay ayatek ni Jovi. Dito'y langin away ti pagkitaan ta. Good. Anya nga rin ngay. Diyak maawatan. No apenas kan nga ilimod ta ti relasyon ta kadagiti katrabahuan ta. Basta, no ay ayatin nak, aramidam timbagakan ka. Ay ayatin nak wano saan. Ay ayatan ka. No basta, agtalinaw at sekreto ti amin. Sige. Sikat ti masurot. No day ta ti kayat mo. Enjoy mo kadimot lang ti party, Jovi. Wan man, taway kas kasan mo. Uy, dan mangisalakan ka. Ayan na. Dayta, Sino dayta? Mabalin ka din nga isala ka, miss. Sure. O sige, isala na. Interesado ka mga mo na sino dyan ang isalakan ka idirabiin? Ha? Apay, mabalinda gayam nga agpastrek iti saan tayo akado ha? Isu ti kabarbaro a security guard. Anya? Awanan jay lakay a security guard. Nagresignan. Ay, isun, tisim mo ka. Uwan. Nagwapo anya. Nagtayag pa. Damagak tuman, tinagan na. Kayat mo? Saan Syakton. Sabay ko matain doon mairan na duty na. Ang duty akmat. Panag ko na. Adan to nobyong Juvie. Nelson, kaya't mo ka diti makabuya iti pelikula? Madama ti trabaho pag buyain na. True to life da ito eh. Anya? Ijay likod, ingka kitaan ijay. Anya nga min day ta? Ingka ngamin Kilay bagbagam. May kang. Sa dino? Ni Jovi.
Kasarsarita na ti baro agard. Oray kita. Ag holding hands da kita inton madamdama. Ay. Ni. Papanam ngay. Nelson! Imanaw matlatan. Nay, nagsapa ka mo din ang nagawid, anak ko. Nasakit ti ulok nana. Ay, katag tumarka iti agas, Kaya't konti agina na. Mabit laang, igatangan ka iti agas mo. Saan na nana? Naklaangan agina na. Na, itaman pa'y ang nasapa ang nagawid ti anak ko. Agurigur samag. Itulot ka ninyo paradaan nyo, Jovi. Ha? Madamdama pa yung mati Jotik. Saan, Billy? Tapay ang saan? Ada ka di agungan? Awan makit di. Saan ang mabali? Stricto dagiti parents mo? Agkita talangan ni Jarwaro. Saan na dito eh? O sige, noday tati ko nam. Nelson, Ha? okay ka lang, Ha? Juan? Kunada nga minanasapa ka ang nagawid idirabi Tagurigur ka kano. Pudno ka di? Juan. Kat, kumusta ka nga? Nasayatan. Sa dino tayo ni Jovi. Rimwardan Ada ka doon na? ni Billy. Anya? Jay nga'y baro agad, agwapo. Agar aram sa amot tanday, jay ka ni Jovi. Anya? Oh, apay akas na ti reaction mo. Awan. Nelson? Sana mabaling nga garam da Jabili ni Jovi. Anya? Nobya ko ni Jovi. Anya? Agkita kami lang iti deja lalaki. Agkita kaming tulaan. Gusto Nelson. Adon tinainom mo. Kasla kamot umin-inom iti danom iti pampamayam. Di naklabdan ha. Anyaya ti problema. Dayjay agard. Asino agad? Ni Billy. Salbag dayjay. Taapay. Anya ti basol lagin ka? Aga-agaw. Anya? Anya ti kahit mo asawan? Inagaw na tinobyak. Asino? Ni Jovi. Anya? Nobyam ni Jovi a sales lady? Juan. Isumot lagam ang nakaungit ka idi nakitam idang agsarsarita. Ara pa man. Kaya't ko taglimnos iti ara. Jovi. Magsarita ta ko ma. Inga man iti trabaho? Kaya't mo ti mautan, ha? Ay ayatin ka, Jovi. Di na ko mamot isuksukat. Panawan ka man lang. Jovi! Jovi! Ayan day siya agad. Ne, tapay. Kaya't kong agsango kami. Nelson! Nelson! Nay! Abay! Di mo agawan tinobyak. Naglastukan! Sige! Umasidag ka tapaltugan ka. Anya timbagan ni manager kin ka, Nelson? Awan. Nagbayag kayo mo ta nagsarita dita office ni ma'am. Last date to yan. Anya? Nag-iskandalwa ka na. Kasano? Kit basol mo ni Billy. Tay nagaw na tinobyang. Awanan ti trabaho. Ay, kit anya nga ti plano mita. Diyan mo. Mangibabain ka? Pasensya kan, Jovi. Diyak nalapdan ti riknak. Inwaras mo pa'y gaya mag-girlfriend na? Kat, bay tama tipod no? Saan ka di? Pues, saan itan? Anya? Imbabain na kunay. Saan ka nagpapakita kanya? Iti uray ka ano man? Agtalon ka latang arodan.
Nya nga harad. Nasaysayat siguro hindi napasanak. Tapno maasikasok dito talon ni. Sa bagay makit di Agnobyon nabili kan Jovi. Sana bale. Addan tumot lata babae parakin ka. Okay lang. Imbreak nak mata ni Jovi. Anya? Nobyam talaga? Kasla sa anak ka mamati. Inlimad mi ngamin ti relasyon mi. Taiso ti kayat na. Sinurot ko lahan ti kayat na. Apay ka no anas ka na sikreto. Diyan ka mo. Nalabit. Di na kayat amamuan ti kadwan. Akargador lang ti boyfriend na. Kat oray man kargador no nasingpet man. Bayamon. Sapay ko ma. Panaragsak itidan na ray di agwardya. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailing nga di tinagan a Lilian. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apa idrama ti pakasarita iti biyag. Tabarang makaipaay ti adal kadag iti babbalasang ken babbaro ana ayat adumdumay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lilian dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, sige! Uminom tayo! Ako ganak! Sana bale? Ni Nardo ti makaamu iti bayad. Saan ka di? Nardo? Wala! Iso sige! Ag-enjoy tayo! Wala! Kakaiso na libre! Sige, guys! Okay, taray! Sky is the limit! Uminom tayo lata! Okay, nam! Nagadutiarak! Yan ginanyo! Ano pa yung tipulutan? Ano kami? Ate cellphone ko, agri-ring! Saan mo nasumbatan ti cellphone mo? Ikabil mo kay didibag mo. Dapat man lang. Tinabil ko itibag ko. Istorbo lang! Anay ko, nagsakit yung ulo ka. Nardo! Good morning. Sa dino tayo ayan ko. Apay akadwa ka. Adda ka dito dagus ko. Kastaw na abartak mo di rabi. Anya tinaramid mo kanya. Anya ko matinam na ma'am. Nang ro nakat na bartak tato ha. Ngam di kagdanag. Ikalay sa ka. Awanan ka itibain. Gusto! Kasi tinakunak. Nakasaganak amang ikalay sa akin ka, Lilian. Di kagdanag. Oh, nakaumay ka man dito balay, Lilian. Anya ngay, kumusta ti adda asawa na? Saan ko nga ay ayatan ni Nardo? Ay na, awanin maaramidan. No di ti mang sursuro ang mga yatkan kwa na. Total, ay ayatan na ka ma. Kan may sa, apay ngamin nga intulok mo ang nagkalay sa kayo. Kasano ngamin kat? Ay na friend, uray anya pa'y day taarason. Basta saan mo ko mga intulok ang nagkalay sa kayo. Oh, anya nga ita. Agbababawi ka matlaang. Angie? Hay,
ngamin asimurot na idikan ko na anak iinom ijay diskuan. Kat, kumusta ti trabaho? Agtrabaho aklata Jack mat kaya ti agtugtugaw latan ijay dagusmi. Una, nasaysaya at matlaang no addam ako na apanggadam. Tay adda ka bukbukudam ako kwarta. No maisublik la ko matikalman. Ay nalilian, ti panunutam ita, kat ay ayatan na ka ni Nardo. Saan ko nga ay ayatan? Igaputan ni Andrew pailaan ti ay ayatan. Nukastam lang. Ang mga nudi kay to agkin na awatan kin ni Nardo. Iso asur-surwam nga ayatan. Tapno na saya at tilin ng inyo. Apay naladaw ka si Mang Pet? Di mat alas 5 ti dismissal mo iti trabaho? Sinarong karak ni Angie. Tanabayag adikam nagkita nga gayang. Ni Angie no ni Andrew? Anya? Oh my kaman! Tibok! Sino ti sinarong karam ha? Ni Angie no ni Andrew nga ex mo? Ni Angie! Ti kayat ko. Kalpasan ti trabaho. Agdiretso kan nga agawid. Naawatam. No, apay namin nga intulok ko anang kalay sa ata. Magbababawi ak launay. Sumardagan! Ulitin pa nga ibagatay ta. Tibaban kan! Andrew, agyaman nagtaymay ka diti ko nakapagsinarakan ta. Anya ti parekot. Andrew, ang taraytan. Ipanaw nagtalinado. Anya. Kakaasi ang kitidan nana. Kinsan ko nga ay ayatan. Ay ayatan ka aging gaita, Lilian. Ngam nakikalaysakan kan kuana. Nga uray imbagak asaan. Diyak ngamin kayat nga addan to parikot. Ngam ad-adda aparikot ti pangadang mo. Ang nakikalaysakan ni Nardo. Isungarod ako na ngagtaraitan. Umadayuta. Mapantay ti adayo a lugar. Saan ko ang mabalin apanawan ti trabaho ka, Lilian? Agsapul tayo ti panggadanta iti papananta a lugar. Nagkalaysa kayo. Kat mabalin na tanga idarom ti asawam. Andrew. Dahito yung ti maudi apa nagkita ta, Lilian. Addaan kan iti asawa. Isu alipatan na kon. Sige, umuna akon. Ngam di ka pa'y nangan sapay nagaduti in order ko. I-take out mo latan para kan ni Nardo. Apay nga ita ka lang. Awan ka diti karbangak amapan iti kayat ko apapanan. Nagsara kayo iti ex mo niya. Juan. Aklunak Nardo. Inawagak ni Andrew nga agkita kami iti may sa restaurant. Gaputa kayat ko nga agtaray kami kuma. Gaputa isupay laang ti ay ayatak nga aging gaita. Aniya? Ngam amon ti kunan. Lipatak kanon, tadan asawak. Isoday jay. Tinanawan na kwan. Kat dagiti inorder ko akanan mi kuma. In take out kon. Gaputa di na kayang timangan. I-take out ko kanulaangan aparakan ka. Sige. Tong paon naklat aging ka iti kay kayat mo, Nardo. Patayon nakpaikit din. Total. Kayat kunti matay. Talaga, patayin ka! Sige! Kabilan naklaang, Nardo. Ngam ipasigurado ang mapatay na. Tano saan? Idarom ka, gapo iti panagkabil mo kanyak. Aniya? O anya? Mabutang ka? Amog, Nardo? Saan tamat lang ang naragsak? Gapo takastoy akanayon ti mapaspasamak. Kanayon nakakabilan. Siloso ka launay. Kuna ni Angie,
masursuruan ka kano nga ayatan. Tangay asawa ka matan. Ngam kasano ko maamasursuro ka nga ayatan. Kat na uyong kan seloso kalaunay. Sumardanggan! Panag ko na katag sinatalangan. Gapatadyak maanusan ti kinaranggas mo. Kantang lamlaunay titangad ko. Nardo, saan laasi ka ti mangmanggad? Oray siyak! Mangmanggad akmat! Iso adti mo kumakunaan asik ka ti mangpakpakan kanyak. Kabaalak tagbihag nga oray awan ka! No di ka pa ila sumardeng, makaraman ka man ng kanyak. Ladig ngitak, Nardo. Ngam ang sinatan! Apay apinanawam ti asawam. Nauyong kan seloso, nanang. Kanayon nakakabilan. Anya, ti salbag alalakin. Iso ang nasaysaya at nagsina kami. Kadjakon kaya ti agsublikan ko na. Kunaklakit day no nasingpot. Tanakasing singpot mat ide. Rimwaran ti pudno agarit na, nanang. Nukasta, agyan kan dito balay. Saan kan nga agsublikan ko na? Tadi kakat kaase akabkabilan na. Andrew, agyan manak tanadanon ka dito balay yo. Apay, adda ka di napatag nga ibagam. Pinanawa ko ni Nardo. Kat kayat ko kumang agsinublanta. Sigapay lang ti ay ayatak aging ka ita. Saan? Inayat ka idi, ngam saan itan. Gaputa addan asawam. Isu apang nga asim. Di na kumanrangrangan, Lilian. Andrew, Agawid kan. Katurnusan niyo ti relasyon yung agasawa. oh, agpalamiis na pa'y. Buko Diyos na ito eh. Agyaman hak. Nasamit ah. Oh, Kat, anyang ay. Kumusta ni Nardo? Ako namat apinanawa mo. Tsaka mo. Makaamon itibiyag na. Naamwa kini Andrew. Kayat mo ano ti makisinubyan kan kuana. Wen Angie. Gaputa isupay laang ti ay ayatak. Ngam. Nabainanak laang. Ay na friend. Uray ay ayatan na kaman bilang. Ngam di na kayat ti gulo. No, apay ngamin asimursurot ta idikan ni Nardo. Ala, di mon subyan tinapalabas. Tinasaya at kit ding aramidam. Kit amirisam anaimbag. Taamangan no agayat kan iti asawam. Saan? Saan ko at talaga nga ay ayatan? Kasanon nagbalbaliw ni Nardo. Kit kayat nang agsinubyan kayo. Saan ko lata nga ay ayatan? Umay kasukunin, tayo tag lunch. Pinanawan kan, saan ka di? Iso asaan kan nga agpakpakita pa'y kanya. Urayan kay Jerwan, tag lunch ta. Sige. Dinak mauray. Pumanaw kan. Uy, Lilian! Apay akasta ka? Umay na kang anod sukunan. Agpukaw ka pa'y. Diyak kayat ti sumurot kan kwa na. Amom? Nataarjay asawam. Silosumot kan nauyon. Isungarod asumurot kan kwa nga aglunch. Ta sigurado, agkid daw iti pamakawan. Anya tiga po na nga awisan nakpailaan nga aglunch. Kat nagsinatan. No ko na amakisin nubyanak kan ka. Nagbidot ka. Alakit din. Di kan sumanao, mangantan. Oh, at iti sidain.
Naimas da ito eh. Ikakontemplatom ah. Ala, mangan kan. Anya ka di dahito aramida, Nardo. Ay aywan na. Tapno ang subli akan ka. Pumuraw ton, jaywak. Di kan sumanao. Masapriyan tamakan. Ala, mangan takit din. Tapno saan ta amala daw iti trabaho ta. Kumusta ti lunch date yu iti asawam? Kaslawan da, kas anapaspasamak kada kami. Ay, di trabaho yun. Kasla nakaan-ano sa makisarsarita kanya. Siyempre, ay ayawan na ka. Sakit, isupay tinang karga iti makan iti plato. Oh, nagsweeten. Oray anya ti araramidan na. Talaga sa anak ang makisinublan kan kuana. Nga oray nagbalbaliwan? Anya nagbalbaliwan? Anya ti amom no nagbalbaliwan? Oray pa'y. Amom? Nataer ti asawom? Agbagay kayo. Oray man. Ay na, Lilian. Nula ka ta nagbalbaliwan. Makisinublian kan kuana. Nay, si Kamat, Nardo, Barok. Naimbag nga orasyon nanang. Ah, atoy, para kada kayo. Inggatangan kayo iti lechon man, oh. Ken ha prutas. Oh, Aya, ay. Lilian, ada ni Nardo. Di yu pastor kan nanang. Pagawidan yon. Nangagmuti ko na, Barok. Umunag ka kano. Ala, umay ka. agyaman ak nanang. Ala, agtugaw ka, Barok. Agyaman ak nanang. Lilian, umay ka dito yan ah. Nanang, imbagak mat apagawidan yun. Ha? Ay, kasta ayat imbagam. Nukunang mo't apastrakak. Anya? Tulang ka ka din, nanang? Ala, agsarsarita kayo pa'y Barok. Aguray kayo, nanang. Anya day ta inted na kada kayo? Ay, kat pasarabok mo't aanak ko. Nala, sige, panawan kayo. Di kay agapa ah. Urnusin nyo, tibagbagiyo. Anya? Inggatangan nak iti paborito a cake? Sakat at dapay chocolates? Wen, para kan ka amin da kita. Anya ti kayat asawan day ta? Siyempre, sarungkaran ka. Iswang inggatangan ka mat iti paborito. Apay ngamin asarong karanak. Kat nagsina talang arudan. Ala, agawid kan. Ado ti kupinak iti selet ko. Di ka mang disturbo. Sige, agawid ak nga roden. Ngam umayak makipangrabi dito ya. Saan kayo ngagluto iti sidahin? Ag-take out tak iti restaurant. Jack kayat ti makan iti restaurant. Ah, sige. Inak nga rod gumatan. Tagluto tayon iti sidahin dito balaya. Saanan? Di kan agsubsublipay dito balay. Tauray anya ti araramidam. Saan akon amakisinublan kan ka? Aday ta nanang. Mabalin tayon timangan. Maimas ti timpla da ito'y kare-kare ah. Wan nga rod, Barok. Paborito ni Lilian ti kare-kare. San ka de, Lilian? Ne, agsao ka mo't Lilian. Amok a paborito ni Lilian ti kare-kare, nanang. Iso nga rod aday ta ti ginatang ko. Adapay nagdadakkel nga ikan anatunaw. Ay na, nagimasan. Ay, kasla picnic Uy, nasauyo ti picnic, nanang. No kayat yo, intay ag picnic ija resort ti gayam ko. Ha? Agtuno tayo ija iti dadakkel nga ikan. Ay, uwan Barok. Ay, bakit akon. Ngam kayat ko pa'y ti ag picnic. Agragsakak pa'y mo't sakbay amatayak. Anya amatay asasawan nyo, nanang. Sige, nanang. Inton Domingo.
intay ag picnic iti resort ti gayam ko. Ay, uwan, Barok. Sige, kaya't kulaunay. Napanan ni Nardo, Lilian. Di mo ka di pa'y maawatan ti aramidan na. Nanang, nagsarita kaming ka ni Nardo. Kaya't na nga agsinobyan kayo. Iso nga agbalbaliwan. Naamiris na adakas ti ugali na. Apay no ikam iti sa bali agundaway, anak ko. Total, nagkarimot kanya nga agbalbaliwan. Alan, anak ko. Total, nagkalaysa kayo mo. Iso apadasam nga ikan iti sa bali pay agundaway. Tapno ipaneknek na, di pa nagbalbaliw na. Sa anak payla ang anak isinubyan kini Nardo, Mr. Lonely. Gaputaam ka nga agsubli ti kinaranggas, kan kinasiloso na. Nga magtultuloy latamet ti panangipakita na iti panagbalbaliw na. Kat umay naklata sa sarungkaran, ijay balaymi. To'y pagayam mo, Lilian. Agyaman ak Lilian, iti daytoy apakasaritaam. Saan ka mababalaw? No apay akaslag tukyad lata tirignam amakisinubyan kini Nardo. Ang amala, no lakat tamakitam at talaga asipupuso ti panagbalbaliw na, apay kit din adi ka makisinubyan kan kuana. Ti tao at dalata panagamiris na, ket ilinteg na, dagiti nagbiddutan na. Bueno papagayam, ingkay nangyagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lilian, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Cherry, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawi sakmat amang ibinglay iti dayto akapadasak iti biyag, barang makaipay iti adal, kadag iti padak adong dumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cherry, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pangaasim, Arthur. Di na kumamat papanawan dito'y balay. Nukunam kat nalakakla ang alipatan ti pananglipot mo kanyak. Nagbidot ka. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Nakiwin na swasakon ka ni Randy. Kan may sa pimanawon dito'y lugar tayo. Pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita pa'y kada kami kadagiti anak ta. Maasi ka kumamat kanyak. Awan amo kapag kamangak. Di mo ko mapapanawan ni Mama. Maasi kayo kan kuana. Awan matdakas na no ikanyo iti gundangay ngagbalbaliw. Jak amo no kasanok ang mapakawan ti inayo. Sa anak mo't ang nagkurang kas ama ken asawa. Ngam apay aliniputan nak. Pagpagapuyo la kuman kada kaming anak yo. Papa, Mama. Purnusan niyo kumati amin. Katsi ka, Mama. Ikarim kumadi mon sublyan day jarandi. Gaputa saan la ni Papa ti masaksakdan. Nangruna kada kaming anak yo. Ellen, anak. Agyaman unay kan ka, ha? No saan agapukan ka? Amang ano pinapanaw na kunti amayo. Mama. Pakawanan na kanak ko. Pagbababawya kami nga inararamid ko. Nasakit na panunutin, Mama.
Diyan ka muna niya tawan kan ni Papa. Nga day ti sa bali a lalaki. Ellen, anak. Kapno muyo. Nasakit tinakam ko kada kayo. Ipagpagapok lang kada giti kakabsat ko. Iso alinapdak ni Papa. Amok ang nagbindota kay ti Amayo. Nangruna kada kayong anak ko. Ngam ikarik, saanan ang maulit pa'y. Aramidak ti amin. Tap na maipanagnak ko kada kayo ti panagbalbaliw ko. Agyaman at lukas na Mama. Iso adiyo ko masayangan ti gundaway nga intad ni Papa. Namin ano nga minan at pinalagipan ka. Ngam di nakmat-inkas kaso. Anya nga ita. Naduktalan ti asawam ti relasyon nyo kini Randy. Agyaman ka ta nasingpat ni Arthur. No sa bali lang asawa ay jak ammon. Agbababawi ak itan mare. Agbabawi ka itan ngam naaramid mon. Saan akas ka rin na amaaklon ti asawam ti inaramid mo. No anya launay ngamin tinangayatam iti dayji arandi. Natataermat nga amang ni Arthur ngam iso. Jak man amo mare. Tinapatag itakat pimanawan dito lugar tayo. Pimanaw gapo iti bain na. Iso asi ka, lipata mo dayji a lalaki. Ipaneknek mo ket di iti asawam apag bababawiyam ti inaramid mo. Dayta talaga ti aramida, mare. Sa anak ama uma, aging ga amariknak anapakawan na kun. Arthur, talo abulan ng tinapalabas. Ngam aging gaita, di nakasarsarita. Napakawan kan, Cherry. Pinilit ko ti bagik nga aklo ti amin. Gapot tamariknak, tinapod no apa nagbalbaliw mo. Agyamanak, kunak no agnanayon talat ka nakastoy. Lipatan tan tinapalabas. Para ka dagiti anak ta. Kat sapay la kumata saanin na maulit pa'y. Ikarik, agbalbaliw akon. Ipamaysak itan ti oras ko iti negosyo tayo. Namnamaak dahi ta, Cherry. At din rekomenda ni pare Ben nga trabaho kas helper dito eh. Kat ammo na kano ti agaramid iti Hollow Block. Kasta ka di? Nasayaat nga rod. Tapno ada kadwa ni Manong Robert nga agaramid iti Hollow Block. Nang ro na itata nagado dagiti orders. Kano amang rugi? Umayda ka ni pare Ben inton bigat. Umayda ka no payam mo. Iso adi ka kumapamampanaw, tas ikanto ti mangipakaam mo ken kuana, no kasano ti agtrabaho dito eh. Kan ti sweldo na. Sige, syakton ti makaam mo. Naimbag nga daw yo, sir, ma'am. Siya gayam ni Nilo. Ti inrekomenda ni Uncle Ben nagtrabaho kada kayo. Saan ko akad wait ha? Gapot ada ka no emergency apapan na. Kasta ka di. Di na ka mawagan iti sir kan ma'am. Manong kan manang kunamlatan. Ay, nagtaar matanday ti alalaki. Nagmayat ti pamagina. Oh, Cherry, anda ka di bagbagam? Ha? Awan. Naimbagmat ngal daw mo. Anya itayan tinagan mo? Nilo, ma'am. Manang ko na kuma. Nasaya at nakaumay ka. Sigurado ka kadi akaba alam di kastoy at trabaho? Uwan manang. Kasto talaga ti trabaho. Sigo din, iso nairwamat. Nasaya at narod no kasta. Adda ka din pamilyam? Damay sa putot ko. Ngam, nabayag kami na nagsina iti sigo daga balay ko. Kasta ka di. No kasta nga rod. Nas ka na saya atom ti trabaho. Tadamat gaya man bibiyagam. Oh, alas 10. Kapay di ka pa'y lamang ipan iti merienda dagi di agar-aramid iti Hollow Block. Ay, pasensya kayon, Papa. Adda ngamin isam-sambot ko a research me. Naliwayak matan. Nagluto ako iti pancake. Nagtimpla mo iti juice para kadakwada. Siya kun ti mangitulod ijay. Ay,
Aday taman gayam ni mama. Nasayat nga ro ta nagluto ka gayam. Sige, ingkay tuludan. Ta sigurado ang mabisindan. Apay akastoy mo tanti marikrik na tunggal makitkitak ni Nilo. Apay na iso akan na yun ti papanunutak. Saan? Lapdak tiriknak. Nangrunak at mariknak akasla ag gusto mo tan kanyak. Imayak dito'y dagus mo, gaputa nagdanagak. Di ka kami nagtrabaho iti talong aldaw. Pasensya kayo, Ma'am Cherry. Nagmadi ngamin tirik-rik nga, kiso saan ka nagtrabaho. Kasta ka di. Apay adi ka imawag kada kami. Tapno nagitulod ko man ni Arthur iti agas para kan ka. Saanin, ma'am? Nakababayin mo ta. Di nakawagan iti ma'am kunakmet. Cherry kunamlatan. Talaga gayam nagmaymay sakad iti boarding house mo niya. Owen. Cherry. Gusto talaga ti awan asawa na. Agmay sa malmalday. Kan awan tumulong kanyak nagsakitak. Di ka madanagan. Addan to. Dumtang to dayta. Sige, agpakadak nga rodan Kanam dagiti prutas ngayon ko. Iti kasta, pumigsa ka. Kat makatrabaho ka magtan. Mabiglahan, Cherry. Nilo. Apay pinagpatamatan ti dakulap ko. Cherry. Amok. Mariknak. No niya di mariknam. Di mo ramidan kanyak ti kastoy. No helper lang ti pangabilbilangam kanyak. Nilo. Agayat ka kanyak, saan ka di? Hindi damo pa ilang. Diakon mailadawan tiriknak para kan ka. Aklunak. Agayatakan ka. Iso ngay mayak. Gabot ha. Kasladyak ka bailan at di ka makita nga umay agtrabaho. Lukas tangarot. Agbala tayo di marikrit na. Agayatak matin ka, Cherry. Mama, sigurado kayo kadi asaan kayo sumurot ijaan da lola? Itala ko maamapan tayo manan ijay. Ay na, pasensyakan anak ko. Nagmading namin tiriknak. Maulawakan, nasakit ti ulo. Sana bale, takadwayo mati amayo. Sige nga rod, no kastati ko nayo. Agmay sa kayo ang mabati diti balay. Amangan mat no maboring kayo. Saan? Adamat dagiti umay at trabaho? Siya kundi mga sikaso kadakwada. Ellen anak, di mon pilitan ti inayo. Sana bale, tasaan lang nga itati papantayo dyan dalolam. Sige papa, datayo langan ti mapan. Anya pangitar aramidan nyo. Isaga na yun adagi tinaskan nga awitan nyo. Sapay talong aldaw yu ijay. Ipakumusta anak langan ka ni Lola mo, Wan mama. Hello, Nilo. Awan ka dok dito'y balay ita. Umay ka kumatakaduan nak. Awan ni Arthur kan dagiti anak mi. Ada na pananda. Kat talong aldaw da ijay. Sigurado ka? Wan. Iso nga rod asa anak asimurot kadakwada. Gaputa, kayat kamot ang makadwa ita. O sige, agdi ko sakla niya. Kalpasan na. Umayak ditan. Bye. Bye. Ay-ayatan ka unay-unay, Cherry. Kastakmat, Nilo. Agamagak. Ang mga numadoktaran na tatasawam. Uwi no ti anak mo. Saan? Saan na mapasamak na ita? Gaputag tali na alimod ti relasyon ta. Sapay ko mga rod takasta. Oray di kan agawid iti dagus mo ita. Sana bali. May kadwa pa lang ang aldaw da ijay na pananda. Kadwa anak pa'y dito
Sige. Awan parikot iti dayta. No kayat mo, uminom ta. Ado ti arak di tare. Nilo. Cherry. Arthur, Awanan kayo iti bain. Apay, ang naramid mo kanyak dito, ha? Arthur! Agpalawagak. Awanan tinaskan nga ipalawag mo. Nagtalaga kan ka. Ngam agtagayang nalimod nga aramid mo. anong nilo? Pumanaw kan dito si kalalaki. Gat di ka nagpagpakita pa kanyak. Tamangan lumapatay ka. Sige, panawan ka. Si kamot, Cherry. Isugayang ang nagpamarang ka ang masakit. Tapno saan ka sumurot ka dami. Tapno marami duty kay kayat yun iti dayang lalaki. Kat dito ipay mismo abalay ko. Arthur, pakawanan ako, ma. Di na ko mapapanawan dito balay. Pinakawan ka idita mo. Pinilit ko alinipat amin. Gaputa kayat ko akumpleto ti pamilya ta. Ngem ita, inaramid mo manan. Kat dito ipay mismo ang balay ko. Nagawan abain mo. Arthur! Di nakasit ka. Nuar-arigan. Saan pa'y ang naging bagtisugat dito yung barokong ko. Gapo iti pan nakirelasyon mo idi kinirandi. Ngam ita, jak amon no anya ti araminak. Pakawanan ako, ma. Pangasi. Pasensya kan. Ngam di kan tupulos mapakawan. Gapo iti panang lipot mo kanya ka. Inikan ka iti gundaway tapno agbalbaliw. Ngam naupayak. Gapo ta inaramid mo manang. Ala, pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita pa'y. Itatawanan ti pagkamangam. Imay ka ditoy. Mangibabain ka, Cherry. Siyak nga amam, ti mababain iti asawam. Gapit ti daytang naramid mo. Tatang. Kahit anyalangan ti parang mo arupam kadagit anak mo. Apay, di mo ka di pinanuno ti ibungan na dayta. Ay na, maikaduan dayta, Cherry. Apay, anya ka day ti pagkurkurangan ni Arthur. Tatang. Jak umanugot nyag naed ka dito balay. Agsubli ka ija balayaw. Jak kaya't ang panunutin dagiti tattao. Akong sintidurak nga, ma'am. Tatang, awan amo kapag kamanga. Ay, kat dagita ko mati pinanunot mo ide, anak ko. Sakbay ka nagramit iti saan arasaya. Iti may kadwa agundaway, dinak napakawan ti asawak Mr. Lonely. Inaramid ko amin nakabaalak tapno laang maisubli ti sigud alinangan mi. Ngem aging gaita, dinak mapakawan ni Arthur. Nang runa dagiti anak ko. Daytoy man ti kabadasak. To'y pagayam mo, Cherry. Cherry pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Pudno launay ti ko na ti asawam. Asinayang mo ti gundaway nga inted na, tapno agbalbaliw ka. Nga manya nga'y katao tayo lang agkamali. Ket no pudno man ti panagbalbaliw mo ita, di ka mapukawan iti namnama a mapakawanda kanto matlaeng ti pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cherry, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod.
Ti pagama nagpailingad itinagan a melody, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang makaibati ti basit nga adal, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melody, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. I did it my way. Go, go, go! Pilay gayam ti akong melody. Apay, di mo yung bagbag. Di mo mat kaming damdamagan. Alangan mo't basta ibagbagat latan. Nga awan mo't tirason. Sa bagay mo't kitian. Ngam amom, jak iba initatang. Ipatpatag ko unay-unay ti ama. In fairness, friend, mayat ti boses na. Nakaay-ayat adinggan ti panagkanta na. Agpaiso day tayong bagam, friend. Isu tinang isuro kanyak iti panaggitara kan panagkanta. Congrats, tatang! Kung naktupay kat asikat mga abak iti singing contest yo. Agyaman anak ko. Impagarup ko kit di ano saan asyak ti mga abak. Ay na, mapapausak ni dagkan kantak. Saan mo't tatang? Nagmayat tupay ti panagkantam. Relax. Ay, kasta ya anak ko. Wan tatang. Idi pa'y nga ron si kati agkantam kat nagadudag iti agpalpalakpak kan agchichirkan ka. Nadlaw ko matlaeng dayta anak ko. Iso nga adda na iti ganas nga agkanta. Pati intupay ni Olivia, best friend ko. Permiti ay ayat na iti panagkantayo. Maragsa ka na kiti dayta ngayong bagam anak ko. Talaga suportado ka kanyak Siyempre, atatang, gapo ta ipatpatag ka unay. Nagyaman na kanak. Ipatpatag kamat unay-unay. Ulitak manan, tatang. Congrats! Deserve mo ti award mo! Saor ka, Orly. Di ka nagbuyay ti singing contest na tatang ko. Di ka nagpasugnod, Melody. At dangarod na panat. Sika talaga. Pilay gayam ti amam? Katwan mat. Isungarod nga awisan ka idi nag-birthday tapno makitam. Nairanamat ngamin nga dajutik. Mawatak mo't ket di. Ngam amom Orly. Uray kas di ti amak. Ipatpatag ko unay-unay. Makunak amay sa kadagiti best ama in the world. Talaga nga inispoiled na ka ni tatang mo Uy, saan mo't Talaga nasingpat ngamin ti amak. Isapat-pat unay. Sa bagay, mariknak na ita. Gapo kadagiti kanayon mo nga istoryaan may papan iti amam. Wan Orly, sipod pimusay ti inak, dinak binaybayan. Ingkar karigatan nak na impaayan iti nasaya at apanagbiag, uray na numulaan. Nabayag ka din apilay ti amam, friend? Wan friend, sipod ka ubing ko, kas dayan ti kasasaad na. Apay ka di? Damdamagag na. Bakit di ta naisakad na ti panagbiag yung nga oray kas dyan? May sala ang asaka ti awan ka ni tatang. Iso akabaalan na pa'y ti agtrabaho. Sa bagay matkit di Among friend, uray ada diferensya ti may sa atao. Ado dagiti kabailan ng aramidan. Adda pa'y dagijay banag a kabailan ng aramidan. Adi tay kabailan nga awan diferensya na. Tatang, Apay anak ko. Kasla makasangsangit ka mat. among tatang, ipatpatag ka unay-unay. Ipatpatag kamat unay-unay anak ko. Apay akas tati sa Masairak ngamin kadagiti dagduma at tao. Tagibasitan da ka. Kinunada pa'y nga imbag ka no ta na isakad na kat pilay ka. Ay, Amok ang masaksakitan ka mo't tatang. Apay ngamin ana uyaw dagiti dagduma at tao. Di tayo mo't pakibibiyangan ida.
Ngam apay akas Jayda. Malanak ko. Di mo idan pa kariribukan. Adda pa'y mangag ko amang nguyaw kada kayo. Makiapa ka talagan, tatang. Ay. Saan anak ko? Awan metla ang timagunggunam. Nututupam dagita a klase ti tattao. Melody, adagayang malagip ko. Iti na minsan, naira na nagsabat kami kin ni Orly a boyfriend mo. Kat napan kami nagmerienda. Anya? Napagsalitaan mi ni tatang mo. Ne, apay ati amak ti tupi kuyo. Kasanun no aganak ka. Kat adnamot diferensya na. Anya? Ne, apay akas na ti taray ti panunot yo. Ti boyfriend mo tinangdamag kanyak iti day na. Nga amangan no tumawid to iti amam ti agbalin nga anak yo. Anya? Anya ka di mapaspasamak kan ka, Orly. Manmanukan nga ag-text kanyak. Ada ka di parikot mo, Orly? Awan makit di. Apay nga ro da kasta ka. Napan kami pa iji balayo. Ngam kinunatiinam nga awan ka kano ijay. Pakawanan na ko ma, Melody. Ngam anya? Melody, inayat ka itinapod na. Di mo ko maibaga lino ko kalang. Anya ka di dagita nga ibagbagam. Lawlawagam man. Agwin na swastan, Melody. Anya? Iti anya aga po. Jack amo no kasanok nga ibagakin ka. Basta agwin na swastan. Unay kamutan, Orly. Awan mo ti amo ka nagkurangakan ka. Ngam apay akas tamutan ti bagbagam. Awan nagkurangam kanyak. Tanasayahat ka tao. Awan makunakan ka. Apay nga rod nga isinanak. Ibagam ko mati makagapu. Tapno amukmat. Tapno jak berberukan ti rason iti panangisiram kanyak. Pakawanan na ko ma. Talaga makiwin na swasakon kan ka. Nagsakit tatang. Apay akas to'y tigasat ko. Awan mo ti amo ka nagbasulak. Nga maapay nga insinanak ni Orly. Ay, Yan ni Orly, anak ko. Daktal ti panagtalag ko kan kuha na tatang. Nga maapay akas jay matan. Di kay ka din nagapapa. Saan tatang? Kan uray agapa kami. Maurnos may matlaada agos. Wala. Talaga akas ta, anak ko. Aklo naman. Anya ngay nga rod. Ngam nagsakit tatang. Uray ko man no imbaga na ti makagapo. No apay nga insinanak. Ngam saan mat? Amangan matnod na parikot na. Iso abay bayabon. Sa nabali tawan mo ti ikamat mo kenkwana. Tatang. Ada nga ada ti pakasaktam ken ayat anak ko. Paserti biag dayta. Iso arumbeng laeng aksiptarem. Tay ti likodan ti panagliday ken pan nakasakit. Ada agur oray aragsak. Di ka unay paapektaran, friend. Sana bali? Ubing tayo pa'y. Ado pa'y ti mabalin anasaya at amapasamak kada tayo. Sa bagay mo't ket di Ngam ti pagsiddaawak. Apay nga insinanak, kat saan kami mo't anagapa. Day tangarud kat. Saan amapunas di ti panunot ko ti saludsod. No apay nga inaramid na ti kasjay. Ibaganan tumot siguro ti makagapo. Bye-bye ang pailaan. Amangan matnoda parikot na nga agpaiso. Nalabit akasta. Ngam ti may nga agay ay ayam di ti panunot ko. Kat amangan no ti sitwasyon ti amak ti nakaupayan na.
Mga iti pakainaigan ti amam iti relasyon yu. Naibaga ngamin kanyak ni Krisha iti naminsan. Nga amangan nga inton adan anak mi. Kat pumada kan ni tata nga ada diferensya na. Jakman amoy ti dayja a Krisha. Saan anapod no agayam? Uwan nga rod, Olivia. Imbagam kumaa, asaan nga inborn, tikas di akasasaad ni tatang mo. Saan ang masapol nga ibagata day takan kwa na? Nuuyawan na ni tatang, nawayal at tamang uyaw, adakan kwa nan day ta. Ala, husto day tan, friend. Di mo ka din pampanunutan day tabanan. Nasingbat matgayam ni Gary anya, Olivia. Katuan. Kita aman. Ado, tigagayam na. Wan nga rod. Inasit ganak idi kalman. Nagis-istorya kami. Ay, imbag man. Kat naman nagbaba inday jay. Naranaanak namin amang mangan. Kat dinamag na, numabaling ka no makigidan kanyak. Iso day jay. Ado mo tinagistoryaan mi. Talagaan na singpat ni Gary. Kasmat ka ni Orly, ah? Dayjay laang, tanapudpud no siguro ni Gary nga gayat. Anya? Si kamot, friend. Pudno ti imbagak, Melody. Amok unay di ex-girlfriend na. Gapot kabatch ko iti high school. Kan talaga nga inayat ni Gary iti husto. Ngam, jay kabatch ko tinagbidot. Gapota insukat na itilakay abak nang. Ay, unay mo dun di kasta. Pudnot ibagbagak, Melody. Iso nga nasa umat tinagdalanan ni Gary. Wala, itultuloy iti agpagayam uno agayam. Taamangan, no da kayo mo tinaituding para ititunggal maysa. Melody, nabayaga kong agar-aram kan ka. Sapay ko ma, tamaamwak no anya ti pangdeng mo. Nabayag tang agpayson nga nagkadkadwa. Kat umdas man siguro dagiti anang obserbaran ta iti tunggal maysa. Ha? Naanos ka, Gary? Napudno ka. Amin akarim, tinungpal mo. Amom ti makipagayam. Kan amom apanunutan ti pagsayaatan ti sabali at tao. Saan la ti bagim ti pampanunutan? Agyaman nak iti dayta nga imbaga, Melody. Gary, ay ayatan ka mo't. Agyaman nak launay, Melody. Jak mas baalan ti kinaragsak ko. Sapay ko mata di ka agbalbaliw. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Agtalinaad ka kumalataan na pakumbaba. Ikarik, aramidik ti amin, tapno di ka agbabaw yan ang ayat kanyak. Ikarik nga ituloy ko ti agaramid iti nasayaat. Gapot na kasta ti insuro dagiti dadakal ko. Kat kayat kong isuro mat ka dagiti agbalinto nga anak ta. Ay na, kunak tupay kat. Maadaan kayo ka ni Gary iti relasyon. Puan nga rod, Olivia. Ay na, nakaragragsa ka. Maragsa ka nakmot para kan ka, Melody. Ay na, kinikilig ako sa inyo. Si Kamot. Sumbatang mat ngaminan ani Freddy. Tapno maadaan kamutan iti boyfriend. Jak kayat ni Freddy. Nataar nga paiso ngam palanggwad mo't. Agurayak latan barang ada ti dumtang iti biyag ko akas ka ni Gary. Anya, si ka talaga, Olivia. Oy, Melody di mon paluspusan ni Gary. Melody, manon atawan ti napalabas, sipod nagsinata. Ngam di nakpagtalnaan ti konsensya, gapo iti inaramid ko.
Ken naamiris ko nga ay ayatan kagayam. Ay na, Orly, naladaw kan. Uray ka sa nun ti pa nagbabawim. Ha? Bay ampay nga agsao, Olivia. Pakawanan ako, Ma Melody. Insi na kay di. Gapo itibutan ko ano aganak ta. Amang ano tawidan na ti kinapilay ni Tata Ador. Anya? Diyak ko mapanunutan day ta. Ngam iso ti kanayon nga ibaga ni Krisya idi kanyak. Kat kinunak nga da posibilidad na iso ang nagamakak. Kunak tupay kat. Nga adda ti pakainaigam iti panangisina na kanya Krisya. Anya klase ka tao? Pakawanan na ko, Ma Melody. Amok abidot inaramid ko. Makonkonsensya gaputa siya ti makagapo iti pan nakarakrak ti relasyon nyo ado. Jack mo't kahit isakitan day ta ita. Gaputa na bayagan day ja panawan. Ngam nalaos ti pan nakadismayak kada kayo adwa. Saan kagayam anapod no agayam Krisya? Kat si kamot Orly. Saan anapod no ti panagayat mo kanyak? Nagrabaw day ta arason tapno isinanak. Pakawanan nak Melody. Numabalin. Ikanak iti may sabay gundaway. Napakawan kayon. Idi paylaan. Ngam awanan ti lugar mo iti biyag ko, Orly. Gaputaadan sa bali na magpitik iti pusok. Katap no maawatan nyo ti amin. Denggan nyo ti ibagak. Saan apilay anayanak ti amak. Na aksidente idi ubingak paylaan. Agturong ko may ti destino na. Ngamdak sanggasat. Gaputan na awanan iti preno ti lugan na. Katnatnag iti daraas. Nadunor ti kanawan asaka na. Iso a pinutod da. Anya. Oh, nang nagyumatan ti imbaga ni Melody. Katsapay la kuma, tadi yun ulitan ti inaramid yo. Orly, Krisya, agnakam kayo kuman. Tatang, uray saan kayo narumwar? Siya kunti mapan ije sentro. Di kan agbagkat iti nadagsan. Saan abale, taadda akmat. Di nagpakadanagan, barok. Kabailak matirom warasi siya. Kan may sa ilugan kumatlang dagiti katagag. Mala, mapanakon. Lakay, Bakit? agyamanak Makita kapatpat gam ni tatang. Numabalbalin, di mo pa'y kaya't apagtrabahuan. Kan, di mo ibain akakuyog, nga uray kas jay na. Sika talaga bakit? Agasawa tahan. Kat amak mo di amam. Isu arumbang laang nga ipatag ko. Kan may sa nadungo ka data. Isu asubadan tamot ti pamatag na. Saan arumbang nga ibain ko? Gapula ang itipan nakapilay na. Tirumbang nga ibain. Kat jay saan anasaya at ti aramid na. Dakkel pagyamanak iti apo, gaputa impaayan nak iti asawa ama nang ipateg. Maragsa kanak, gaputa na singed da iti amak. Ket kayat ko nga lain da ito agundaway, amang ibaga, asapay ko ma, tano daman diferensya ti uray asino manakamang ti pamilyayo, diyo ko maibain, ta saan da ang nagayatan ti kasasaad da. Ipaayukit di ti pamategyo kadakwada. Alakastan katagyamanak. To'y pagayam mo, Melody. Melody pagayam ko, dayawat ti panang ipatag mo iti amam. Kat husto ti kunam. Saan arumbang nga ibain mo ti kamang ti pamilyam, nga uray anyapay ti kasasahad na. Kang runaan na, no nasaya at met ti aramid na. Sapay kumatag tultuloy ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagama nagpailinga di tinagan a melody, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Julie iti Benguet. Kastoy man ti kunana. Kayat ko apay drama da iti kapadasak Mr. Lonely. Tabareng pakaagsawan dagiti dumdumngeg iti oray sang kabasit nga adal. Addaanak iti asawa, ngem na ibawing ti imatang ko iti sabali a lalaki. Nga iso daytoy ita ti nangdadael iti relasyon mi nga agasawa. Kastoy man nga rod asalaysayak ti sibubukal apaspasamak. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Julie. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Hello Julie, good morning. Flowers for you. Thank you, Peter. Inal daw apo mimpintas ka. Thank you. I love you. I love you too. Rumor tayo doon lunch break ha. Okay. Sige, inako nitilamisahan ko. Sige. Ay, agayata ka talaga ka ni Peter. Julie, talaga nga daw madlaw ko anya day ta? Inal daw a blooming ka. Sipod ada ni Peter. Sakat, kanayon ka na banglo. Ada ka di, kaya't nasa wanday ta? Ha? Uy, kasla in love ka iti sa bali Idito tadan asawang. Ay, noan nyala di tanti ibagbagam Sharon. Day ta asabong ti Rosas. Nagdatuan na? Diyaka mo. Inkabil talatamo ti tilamisaan ko. Diyaka mo na sino tinang ikabil. Awan amok di ta. Aglibak ka kadipay la kanya kagayam mo. Awan madingar aramida. Iso asumardeng kan. Okay. Ay, awan gayam. Ado ti balon ko. Inlakam kan. Taado ti linutok. Ag-lunch ta iti coffee room. Kuha ngamin Sharon. Ada pa panak iton lunch break. Okay. Dagiti nga roden ka opisinaan tati kadwak amangan iti balon ko. Tasika, adamot ngamin kadwam nga ag-lunch. Amuklatan ano asino. O sige, igdakon iti lamisaan ko. Ay, makadlawan mo Sharon. Anya ko ma, biyag ko daytoy. Kat awan ti uray asino ang makibiyag. Amom ka di anak karagragsakak no kadwa ka, Julie? Kasta akmat Peter. Adaan ako iti pamilya. Saan nga importante kanyak dayta? Tinaskan kat makadwa ka. Peter, Adda anak mat iti kayan ayat. Baknang tinagtaudan na pamilya. Winaswas konti ayan ayat mi. Gapot adya kaya ti ugali na. Dahit ati rason, no apay nagaplayak iti opisina ngayan mo. Kat pagyamanak met tanawatak. apag isumot lang kasapulan dahi opisina. No apay nga itatalangan nagkita. Ala, ituloy tantiman. Amano man na daw tayo opisina. Sige, kat rumorta kumainton malam. Kalpasan ti opisina. Sige, sika ti masurot, Peter. Narabdan ka unay Julie
Wan, sige. Ina ko nagpalas. Mabit lang. Nagkapon. Iti may sa birthday party. Birthday ti may sa akatrabaho. Sa dino Mabaling ka di Gabriel. Ah. Di kan damag-adamag. Surun ko na. Ina ko nagpalas. Kat di naksurutan, tamasurunak laan. Kagurak day tapayod mo. Agat lingad ka. Julie, ada sa nga ilim ijay labi. Inkakitaan. Asino? Babae mo. Gayom mo kano? Sige. Mabiit laan nga ro tayo nakitaan. Sino nga tati sa ilik? Kan, apay asaan maglaan nag-text nga umay? Sino dito babae? Social man. Check mo tamam mo. Hello? Si ka ni Julie? Yes ma'am. Si kakaditi po nada sa nga ilik? Wan. Siya kikaayan-ayat ni Peter. Ha? Nagdamdamag iti may papankan ka, Julie. Adda gaya man asawang. Ha? Anya ti kayat mo ang mapasama. Pagsukutam ti asawam kan ti boyfriend ko. Ha? Saan nakakal kalabanan? Tadakasak akalaban. Maawat. Katapno agriin ka. Tinungpanak. Awanan kay tibain. One! Agriin kamat nga taitan, Julie. Adan asawang. Iso adikan agagaw iti boyfriend. Nakita ti eksena, Julie. Namigduha na ka at tinungpa dayja babae. Asino dayjay? Kan apay at tinungpa na ka. Kan saan ka mo tabi malas? Diya kaya tatutupan. Kaayan-ayat ni Peter. Saan ka di? Uwan, ngam saanan nga'y ayaton ni Peter. Kan may sa, nagwin na swasdan. No nagwin na swasdan, anya nga rod, di kaya tasawan tinapasama kitay. Ipilit na ti pagina kan ni Peter. Ngam at least, awan asawa na. Si Kangay, addan asawam, Julie. Nga uray pa'y sikat ti kayat ni Peter. Saan kun nga ay ayatan ti asawa? Ngamin, adda ni Peter? Isina kun ti asawa? Danga! Anyan akinamaag mo, Julie? Panunutom ko ma, dagiti anak mo. Nang runa tababasit dapay. Sa anak anaragsak iti asawak. Iso nga isina kon. Gapo ta nagpailuyos ka iti sulisog. Julie, liklikam ni Peter. Tadan asawam. Jak ninamnama nga imay gayam itay ni Vina. Bayat ti kawan ko. Juan Peter. Labing itak ti panangtong panaken ka. Sorry. Ngam awan pagdanagam. Tas si kati ay ayatak. Isuasapay ko mata sa nagbaliw ti panunot mo. Gapuken ko na. Peter. Sige, ituloy mo ti trabaho. Agsarita tanto inton aldaw. Kaslaon ganas ko amangan. Gapoy tinapasama kita agsapa. Tinungpanak ti sigod akayan ayat mo. Uray anya ti mapaspasamak, Julie. Saan ta awas-wasan ti relasyon ta? Peter. Sumurot kan kanyak. Kat agdanatan. Panunutak pa'y anaimbag. An-anon ti asawan. No saan ka mat anaragsakan ko na. Saan ko na ayaton ti asawak? Isungarod asumurot kan kanyak. Sinaamon ti asawan. Dito'y kandagos ko amaturog, Julie. Saan ka nang agawid ije balayon? Sige. Ituloy talata ti relasyon ta. Awan ti makalapad ka data. Ngagpapan ni Vina. Saan kun nga ayatan ni Vina? Ngam ipilit na ti bagi na kanyak. Ay ayatan ka, Julie. Ket no mabalin, datan ti agdem na. Panahawa mo ti asawam. Juan, kasta ti pampanunutak.
Ngamin, saan na kun anaragsakan ko na? Mabalin mo nga alaan dagiti anak mo. Ket datayon ti agdeden na. Anya? Ibilang ko idakas pud nung anak ko. Sige. Kasta nga rod ti aramida. Amo kun no sa dino tinagturugam iti rabi. Iti ayan ti lalakim. Kat anya ko maita. Agsinatan, kat isurot ko dagiti ubing. Sa anak nga umanugot. Siyak ti inada. Sakti amada! Agsinatan, kat pumanaw kami ditoy. Saan mo nga isurot dagiti ubing? Jak kayat amay matangan dati kinabalang kantis mo. Anya? Sige! Pumanaw ka lang. Ngam di mo isurot dagiti ubing. Sige! Makamukan ka dakwada. Agsinatan, tasaan kang ngay ayaten. Saan abalan asyaklatan ti imay Peter? Nasaya at magkati. No saan tama ka din na dagiti anak ko. Tapno awanan ti pari ko. Nasayaat nga rin no kasta. Oh, talaga gayang agarang ganjang daytang babae. Taadda dito'y dagos mo. Anya ti aramidem dito'y Vina. Rumarkan. Insukat nak iti dayta addaan iti asawa. Iso ti ay ayatek. Saan asika? Hoy, sika agarang ganjang a babae. Agsubli ka iti pamilyam. Rumwarkan Vina. Nagwin na swastan. Saan kan nga ay ayaten? Ilunod ko ti relasyon nyo ado. Saan tong agbaligi? Pinayaban kayo adwa dito opisina, Peter, Julie. Tadakayat ko apan kan kada kayo. Sir. Sir, Amin nakatrabahuan niyo dito opisina. Kadagsak-saksida ada kayo adwa ket adaan na relasyon. Saan, sir? Awan relasyon mi. Ilibak yuman kan saan. Ada pamanagnak ko. Kanada nasingad kan ka, Julie. Amay sa nagipulong kaniya. anya? Iso nga itamot lang. Ikatan kayon dito opisina. Amuyo ti bagan nurutan dito ay. Ngam naglabsing kayo. Diyan kaya tamalaukan iti malas da ito yung opisina. Sir, Sir. Sana mabalin dito yung opisina ti immoral nga ramid. Saan kayo akasapulan? Rabin, ngamawan pa ilang ni Peter. Manon abulan nga dandan na kami. Ngam, madlaw ko ang nagbariw itan. Ada nagsardeng alugan iti batog. Kita man iti tawa na asina. Ni Peter. Ada kadwa na a babae. Lading itat Julie. Ngam nagbidot tagayam. Anya ti kayat mo asawan. Sorry, Julie. Tanaamiris ni Peter asyak gayam at talaga ti ay ayatan na. Kat ingkad dengmin ti agkalaysa. Saan mo ang maipaay ti maipaay ko kenkwana? Kotse? Balay? Kenno anya pa'y dita akayat na? Agsubli ka ni ti asawam, Julie. Pasensya kan. Ken bakawanan na ko ma. Anya? Imbagak namin idikan ka, Julie. Asubliam ti pamilyam. Ngam garang ganjang kamat ita. Agpada tang awan trabaho na ita, Julie. Kasano tang agbyag, no agtuloy ti relasyon ta. Naibusin ti urnong ko. Isu ati makunak, agsubli ka ni ti asawam. Peter. Kat nakaikadeng akon. Makikalay sa akin ni Vina. Awanan kay tibain. Tinalikod at ti pamilyak gabukan ka. Ngam kastoy lagayam ti isupapak mo. Apay, Julie. Kayat mo ka di ti agnanayon nga agbasol iti pamilyam? Agawid ka ni iti balayo. Kat ulitak nga ibaga. Saan nakagayam nga ay ayatan ni Peter? Gaputan na amiris na. Asya, ti ay ayatan na.
Sanda ka akasapulan, Julie. Isu apo manaw ka. Pagkawanan na, Gabriel. Kailiw kayon kadagiti anak na. Mabalin mo sa rungkaran dagiti ubing. Ngimjak kaya't ngagsubli ka dito'y balay. Saan ka napagananak? Nagpuskol pa'y lang aming tarupang anak subli. Gabriel. Sanda ka nakasapulan! Pagkawanan na ko, ma, Gabriel. Pagkawanan na. Aging ita, Mr. Lonely, saan nak a pinakawan ti asawa. Ngam ti pagyamanak, saan na nga ipaidam dagiti anak mi. Ket mabalin ko lata asukunen dagiti anak mi, tapno makipagnaidda kanyak, no kasta a Sabado ken Domingo. Nalaos ti panagbabawik iti basol ana aramidak, Mr. Lonely. Ket mang namnamaak iti pamakawan ti asawa. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Julie. Pagyamanak, pagayam Julie, iti panangibinglay mo, iti dayto apakasaritaam. Pudno launay ati sulisog, no di mo malabanan, kat si kanto matlaang tiagsagaba, iti udina. Ala, sapay ko ma, tano ikan na kanto pa iti gundaway ti asawa mga agsubli kadakwada a pamilyam, kat saan ko man na maulit pa iti nagbasulam. Kat dayto apakasaritaam, agbali na palagip kadagiti na asawaan. Nga awan kumati sa bali apang ipaayan iti pamatag kan atensyon nyo no di ti pamilyayo laeng. Bueno papagayam, ingka na nga ganti pan na kay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Julie, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Michael Lugitan. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga ita ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Harold, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kasta unay a panagayat kan pammatag, ti impaay ko kini Kim akayan ayat ko. Inaramid ko amin nakabaalak, gapot akayat ko nga ikalaysa. Ngem saan ang nagbaligi ti amin, gapo iti jak ni namnama apasama. Buena papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Harold, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Rabiin, anak ko. Ngam nakapalis ka pa lang. Sa dino ayati papanam. Sa di na kumapay tatang, mapan ko manan sa rungkaran ni Kim ije balayda. Ay, nabayagan, nagdakdaton kakinkuhan na. Mano na bulan. Aging kakadiita kat di nakapaylay na klon. Kinapudno na tatang, saan la siyak nagdakdaton kan kuana? Anda pa'y doa. Ay na anak ko, mangsapol ka laeng nga diti sa baling armem. Ado mati babalasang diti lugar tayo No bilang ta saan asika ti pilyan na, ti at-anda masaktan ka. Jak mapukawan iti namnama tatang. Ado man dagiti babalasang diti lugar tayo. Ngem ni Kim ti talaga nakariknak iti ayat. Agayatak unay kini Kim, tatang. Naimbag nga orasyon, Nana Bilen. Ay, kastamot kun ka, Barok. Anyak gatangam. Sanak a gumatang, Nana. Umay ko la kumasarungkaran ni Kim. Ay, pasensya kan hanggang awan ni Kim. Sinarungkaran ni Jomar itay. Kat inawis na amapanda ka numangan ijarwar. Ha? Adakan ka no urayam asumangpet.
Amang ano paawi den dayjay. Gaputa itay dapay laapim manaw. Sana nana. Ibatik langan na ito'y imot ko at chocolate para kan ko na. Sige barok, no kastati ko na. Bilibak at talaga kan ka, pare. Tapayan ako nam dayta. Una, gaputa uray talo kayong agdat-daton ken ni Kim. Kasla di kalata mapupukawan itinamnama. Nang runa, kat engineer ni Jumar. Kan mangup opisina ni Clyde. Jack mapukawa na talaga itinamnama pare. Aging nga awan pa inaklon na kada kami. Sa bagay matkit di Uray man nalo naklang no ikumpara kada Jomar kan Clyde. Sana ka maupay ang mangilaban iti panagayat ko ken kuana. Talaga hamat pare. Pudno ti bagbagak pare. Sapay ko mga rod, tas ikatipilyin na. Total, natataar kamat ngam da Jomar kan Clyde. Ha? Sika talaga pare. Ang awan nakman ako nakon. Pudno ti ibagbagak pare. Kasi tinakunak itay. Sapay kuma, tas ikatipilyin na. Itigas ta, di kanto agbabawi ang nagdatdaton kan kuana. Nay, nakapulis ka man ay nanak ko. Mapan ka kadimanan ni Jayan ni Kim? Ewan tatang. Inaksarong karan. Ay nanak ko. Nagmalmalim ka nagtrabaho ije talon. Nabandog ka. Agi na nakakidin. Talaga na banlugak tatang. Ngamnas ka na mapanak. Gaputaing karikan kuana. Amangan kami ita ije ili. Sa isayangam laeng ti kwarta banak ko. Kasi tinakunak idin. Jaklapat siya asong batan na kadayjay. Di pa'y lang amin ani Joan, ya anak ni pare Herman, timapan mo Arman. Total, ang gusto mo't kin kadayjay. Ni tatang mat. Ala, panawan kayon. Amangan no agur urayan ni Kim. Agyaman na ka. Gaputa pinatgam ti awis ko ita. Awan maglaramidak kita ije balay. Isong awan rason. Tapno saan ka apat gan. Ayun gayam. Agyaman nak itintad mo at chocolate idi na minsan nga aldaw ha. Iso na lang. Kadinak na danunan ije balay. Awanan yaman na. Awan gayam. Kumusta ti ba nagpasaryo ka ni Jomar? Okay lang. Naragsak mat akasasarita. Kasta ka di? Kim. Di mo ko matagidaksan na ito sa ludsudakan ka Apay, anya dayta. Inaklon mo ka din ni Jomar. Saan? Manugodak lang nga simurot kan ko na pan nagpasyar. Ngam di na kaya't asawan, ngayon naklon kon. Kasta ka di? Pasensya ka na iti nasaludsod ko. Ala, intamang sapol iti restaurant apanganan ta. Oh, Harold. Kapi ngay, adi ka matan matagtagat ni. Ada ka di parikot? Kwa, awan. Andala ko makayat ko adamagan kan ka. Kim, anda ka din namnamakan ka. Kinapudno na. Isa pinatgak ti awis mo ita. Gapot na kayat ko ama-amuam. Nga ay ayatan ka mat, Harold. Ha? Kayat mo asawan. Aklonan na kon. Juan, gapot naman ipod na am-amu ka. Kan nagdatan ka kanya. Napanik na kak ti kinasingpat kan kinapudnom kanya. Agyaman ako na, Kim. Kamaudyanan na. Dimtengan da ito nga aldaw anabayagan nga inururay ko. Sapay ako mga rod. Tasaan kanto nga agbaliw. Oh, itaman pa yung madlaw ko akan na ayon ka nakaisa manakaw. Apay, inaklon nagkakadin ni Kim. Uwan tatang, kaayat-ayat ko itan. Ah,
Ay, kasta ka day. Ay, nasayaat nga rod ano kasta anak ka. Kahit anya nga rod ti plano mita. Ay, kat ikan na isabon tamang ano agbabawin tupay. Ha? Ni tatang nga talaga. Pudno ti bagbaga ka ko. Saan ang agangangaw? Total, adamat ornong mo. At dangag pa'y surnong ko tatang. Ngayon panagkunakat kurang dayjay. Agardenak pa'y iti kasta, manayunak ti ornong ko. Jak kayat asimple laang ti kalay sami kinikim no bilang. Ay, kahit adakin ka dayta, anak ko. Ala, agmula ka nga raw, no iso dayta, ti kulap. Ne, pare Harold. Kasla ka na yun kamutan amarabyan ije bangkag mau. Wen pare, nalpas matan ti trabaho kay talon ko. Iswa nagmulak matan itinatang ije bangkag ko. Ayun na. Sabali talaga ti adda girlfriend na niya. Kasla di ka mabambanaw. Si kakit di mat pare. Sigud mat ang nagagatak. Ure di awan pa'y kaayan ayat ko. Ha? Sa bagay matkidi Ay, dumagas ka pa'y Tao minum ta. Imbag lang nga agas ti bannog. Agyaman naklangan pare. Inton maminsan langan. At dapay ngamin napatag-apapanak ita. Ha? Sa dino ti papanam, kat norabiin. Sa di no kumapay. Inaksarong karan ni Kim. Duang aminan nga aldaw ajak nakapan. Tamakumi ko makunay di bangkag ko. Kasta ka di, pare. Sige, inton maminsan tulangan. Apingita ka na, Idi pa'y kalman nga urayan ka. Kwa. Pasensya kan ha. Jak nakaumay. Gapot tamakumi ko makiji bangkag ko. Ado ngamin dagiti nasken nga ramida kay Jay. Kasta ka di. Ada ko man napatag nga ibagakan ka. Anya dayta? Kuwa ngamin. Mapanak iji syudad inton umay alawas. Ada ngamin if offer ti may sa agayom ko at trabaho. Ha? Sana bali. Agawid akmat ditoy. Maminsan iti makabulan. Dak kumakayat ti mapan. Ngam sayang mat ngamin. Di ka madanagan. Kanayon kantong awagan. Sige. No dayta ti planom. Palubusan ka pa'y langit ha. Gaputa santa pa'y mata nagkalaysa. Gamiton makapagkalaysatan. Awanan ti umadayo ha. Wan, italaan dito Kan may sa, para matlakad at ipapan ko ijay. Di ka makaidna Harold. Hapay, ada ka di parikot mo. Tatang. Ne. Andiyan mapaspasamakin ka anak ka. Makalawas nga mino na jak makontak ti cellphone ni Kim. Papay ngay. Diyak mo tatang. Napanak iti balayda. Di na magkukininaan na bilen. Ngam nakuna namat adi nakanumot la makontak. Paingatan. Madanaga na karot tatang. Diyak mo, noon niya nga tanti mapaspasamak kan kwa na. Uminom tagit di pare. Ibus ta dito, imat kwa kwartak. Awan mo't lati, Sir Bina. Pare. Di ka po maunay agpanunot hindi saan anasayaat. Mga namakumikumlan ni Kim. Iso adi na ka maawagan. Hindi pa lagpakpakada kanya ka mapani jay syudad. Sa balin tagparparik na kanyak. Diyan mo. Ala, gusto detan pare. Endon bigat. Mapanday siya ni Jovi. Jay best friend ni Kim. Ang mga amo na ti boarding house ni Kim. Pare, Amo kung adaan muna dahil jay. Maipaban iti gayam na. sige man nga rod pare. Mapanta. Sabay lang ko mga rod. Tamo na ti pagnanaadan ni Kimi jay syudad. Abay, pare.
Panggat mo asurutan ni Kim? Ruan pare. Surutak ijay syudad. Kaayan-ayat mo ni Kim, kunam, manong? Wala ding. Apay akas lamas daaw ka. Kwa, ningamin Kim, kadwa na ni Sir Jomar, ana pa ni Jay syudad. Ha? Ada project ni Sir Jomar ijay. Kat isa ti simurutan na. Anya? Pinadas ko nga awagan. Ngam jak matla makontak. Ngam amok ti pagnana udanda ita ijay syudad. Kasta ka di. Mabaling ka di ama amuak no sa dino. Di ka madanagan. Kasaritak lang ni Kim no bilang. Saan ko idaariribukan? Harold, Masikog ka. Owen. Pingat ka dito eh. Imayak. Gaputan na bayag nga inururay ko ti panagsublim. Ngam di ka nauray. Kat masikog kagaya man. Apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy. Impagarup ko no napudno ka kanyak. Kas iti panagayat ko kan ka. Ngam saan matgayam. Harold. Inaramid ko amin nakabalak. Tapno maipaay ko dagiti banag a pakaragsakam. Nang ro na ti plan-planuan ta pa nagkalaysatan. Ngam anya ti insubad mo. Pakawanan na, Harold. Nagbitutak. Ngam, naamiris ko. Asaan kagayam nga iayatan. Pakawanan na ko, Harold. Gaputan ni Jomar ti pinili. Gapot na amok ang maipaay na ti biyag nga arapa-apat. Asaan mo akabalan nga ipaay kanya? Kaya't mo asawan. Gaputabak na ni Jomar. Isun ti pinilim. Kat linipat mo dagiti plano ta. Pasensya ka na, Harold. Aglinipat. Lading itak tinapasama ka data. Ala, pumano kan. Ang mga numadanunan na ka ni Jomar dito eh. Ay, gapulaeng iti dadya babae. Kanayon kanyag barbar te kanak ko. Abe, kastoy tatang. Nagayatak ini napudno. Ngam, apay alino ko nakti babae nga inayat ko. Kanya ngay nga ro, danak ko. Panunutim latan. Asaan ada kayaw tinaikari iti tunggal maysa. Nagsakit, tatang. Awan sa bali a pinanunot ko. No saan na ti pakaragsakan. Ken pagsayatan minto kinikim. Ngam kastoy ti nagbanagan na. Mala. Talaga kas tatibiyag, anak ko. Ada dagiti banag apakasakitan, ken pakaupayan tayo. Di ka kumamapukawan iti namnama. Patsek, nga danto pa'y masarakam akap-kap nga kam. Tatang. Pangasim ko ma, tahusto dahi tan apanagin inom mo iti arak anak ko. Saan ang masulbar ti parikot mo? Iti panagin inom mo iti arak. Jack Maclone ti naramid ni Kim kanyak, Mr. Lonely. Gapo iti nalaos apan nakapasakit ko. Impapas ko tinagin inom iti arak. Awan na aramidak no di lipaten ti amin. Numampay saan akas karina ti manglipat. Tuy pagayam mo, Harold. Harold pagayam ko, pudno tinakuna ti amam. Saan ada kayo kinikim, tinaituding iti tunggal maysa. Isardang mukit din ti panakin inom mo, kat
ituloy mo ti aggagat. Ken di mo mat irikap ti ridaw ti pusong tamo. Sumangbay tumatlaang ti babae, aparakin ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad di tinagan a Harold, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Michael Logitan. Musical scoring, Dante Martinez. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.